Siyathokoza Khehla. Ngicela ukubingelela. Uma ngothobane sangoma esiphulo onyezi ngesiphulo ngamathambo. Umphathi wekhubalo usandla sensimbi usikhubo sentambo ehlezi ebomvu zamadoda. Ndelajelo bathathu umanzi olwandle umanzi ababayo. La Khehla ngiyayizwa ucomment yakho ukuthi uthi umama wazalwa wembethe kodwa ugogo ingubo wayelahla. Kuke kwenziwe nje na-ke Khehla ngosiko engane mayizalwa incane ingakagezi ngamanzi asemhlabeni. Angithi kudala kwakuzalelwa emakhaya. Kwakwenziwa kanje. Kwakuthiwa mayizelwe ingane mase kubonakala ukuthi no le ngane le imbethe ize nani nezidalwa ezithize ize nomuntu ngolunye ulimo. Kusho ukuthi ke mase kuthathwa imbuzi ibikwe emsamo bemukelwa labantu bazomukelwa bagezwe ngale mbuzi yabo ngoba ngalesikhathi besaphila lenhlahla le ezalwa nalengane ayiqala ukuba khona la ekhaya ike yaba khona ngaphambilini manje ukuthi umnikazi wayo wonani wenzani yikho kuzothathwa lembuzi kuqalwe kugezwe labantu laba ukuthi behlale kulengane beyiclean beyikhulise ngendlela beyikade beyivikele yabo lengane isuke ingakagezwa ngamanye amanzi. Bese kuyenzeka ke kuthola ukuthi ke wena usumdala lokho akwenziwanga yabo isikhathi esiningi abantu abambethe thola ukuthi bambethwe ngabantu ababe namacala yabo ngalesikhathi bembethwe labantu ababe namacala labantu abagezwanga kulengane abamukelwanga ekhaya laba abaphilayo abakaze bebamukele beshe ifiso zabo ngalengane yikho uzothola ukuthi ingane mayincane lembuzi mayimsamo ubaba wayo uyakhuluma ifiso zakhe ngengane yabo ayinike ibusiso washo zonke izinto yabo wena akusumdala akaze kwenziwe lokho yabo kuba nendlela okwenziwa ngayo futhi ngoba wena usondlule ezintweni eziningi ezingcolisile kwasanomzimba wakho lana ucabanga ukuthi lengane incane kodwa igezwa ngane ngembuzi kumukelwa labantu kugezwa labantu ukuze lento ihlale phezulu kwalengane ingeke isaphazamiseke. Sengiqonda ukuthi ke inkulumo yami lapha ekutheni ngoba wena usumdala imbuzi nakhona iyafuneka njengengane lokho kwembuzi ngikubala enganeni encane nakuwe ngiyakubala lapho basuke bemukela labantu abangasekho abahleli kulengane nawe ungathola ukuthi into zakhe azihambe kahle labantu balenguba bamukelwanga abagezwanga baseza nalongcola kwabo yabo yikho ngithi ke kubalekile ukuthi Khehla kuqondakala ukuthi imbuzi ibaleke ngani la ngiqonda ukuchaza imbuzi ukuthi ibaleke ngani hayi inkukhu hayi lade ithi ke lengane ke Khehla uma isizaliwe ehena ke kwenziwa ke lokhu kwembuzi kwandlulo kwembuzi uthatha umhlwehle wembuzi yabo nalengubo yayo mase kuyahlanganiswa lezi zinto mase njalo mayinenkinga kuncozulwa kulo mhlwehlwe lo owembuzi nalengubo kuhlanganiswe ishunqiselwe ngakho yabo ngoba laba abantu laba yibo abazolwa izimpi zengane yibo abazovulela ingane inhlahla yikho uzothola ukuthi labantu abambethwe isikhathi esiningi labantu abazalwa bembethe isikhathi esiningi izinto zabo ziyafiphana ngoba abakaze bemukelwe labantu abakaze begezwe futhi yabo sengisho ukuthi ke la ngiqonda ukukuvezela ukuthi kumele uthathe ziphi izitepu before into zakho zilunge yabo inyanga kahle kahle ingena mawusumdala ngoba mawusumdala ziningi izinto ondlule kuzo ukufanele ukuthi ugezwe kuzo wena namacala wakho wena yabo yikho ke ngithi ke enganeni kusuke kufunakala ini
abazali kuphela ngoba incane ayikakenza ecala akakenzi lutho ayikalali nobani yabo. Yikho ke ngithi ke wena njengoba usumdala sekufanele ukuthi kube nezinto ogezwa zona before kuzokwenziwa ini lento yengubo. Mawunamacala makunezinto okumele uthethelwe zona zenziwe qala before kwenziwe lengubo. Into ke esha abantu umuntu usuke athi vumbo mesethi hayi mina ngifuna ukwembulelwa ingubo phezu kwamacala yabo, phezu kwezinto yena azenzile kuphi emhlabeni emathongeni eyidina amathongo useyeza yena ethongweni usezofuna ini inhlahla yabo. Yikho ke ngithi ke la ngikuvezela okuncane siyakhuluma la inkulumo yakho icomment yakho ngiyithandile ngokuveza ukuthi kwenzakalani yabo. Sekulula ukulungiseka mawazi yabo, akufanani nalona ozothi hayi eyami ingubo yatshontshwa yabo ngisemncane ngazi. Omunye esuke ethi hayi mina ngezwe kuthiwa ngazala ngembethe kanti akazalwa ngembethe. Siyathokoza khehla.